Kanoya bifurisi kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana na makuru arebana n'umutekano politike na diplomasi tuba tugiye kuba tubagezaho tuva imuzi n'imuzingo. Imirwano ikomeye cyane yongeye gufata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye, tujya kurebera hamwe imwe mu mirwano yamaze kuba ikintu yahinduye isura iri kubera hafi n'ikiyaga cya Tanganyika. Nyamuneka bimwe bita kurashisha amato, imiripuko y'amato rwose ndaje nyibumvishe mbabwire uko situation ihagaze by'umwihariko muri ibi bice byano rwose hafi n'ikiyaga cya Tanganyika mu bice by'umujyi wa Uvira muri rusange. Si byo gusa kandi ariko mbere yo kugira ngo dukomeze amakuru nyemera manze mikaze n'anasuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko n'abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zimbabwe, Zambia ndetse n'andi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Badukurikira bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'andi hagiye hatandukanye, abo nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Nyamuneka tugiye kuba dukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye muri ano masaha by'umwihariko ya mu gitondo cyangwa se muri ano masaha y'amanywa. Yes, birumvikana sine butinde turaza no gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Pinga tubabwira uko situation ihagaze. Pinga ku kibuga cy'indege, nyamuneka situation ni hatari, ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Igisirikare cya M23 nyuma y'uko icyitwa FARDC igize gutya igakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ifatanyije n'icyitwa FDLR, nyemera nkubwire yuko rwose hano Pinga ibintu byongeye guhindura isura isaha ku isaha. Ikibuga cy'indege gishobora kuza gufatwa muri rusange. Turaza kubabwira ibintu bikomeye cyane by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara hano muri zanuza muri ibice bya Zahembe ahitwa za Kibati. Turaza kubabwira Burayi na Pete ko situation ihagaze, hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Hari imirwano ikomeye cyane yabyutse muri teritwari ya Rucuru, ikaba ari imirwano imaze kuba muri groupement ya Tongo. Turaza kwikomozaho tubabwire uko bimeze, tubive imuzi n'imuzingo muri rusange. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye byano muri teritwari by'umwihariko ya Uvira, by'umwihariko tuba updating tubabwira uko situation ihagaze, ariko kandi mu bice by'umujyi ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muraza kuba mumenya uko byifashe kugeza amaginga ya mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byakomeye turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo 5 kuri 5. Ariko kandi abaturage bo muri Central Africa bazindukiye mu myigaragambyo mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni amakuru agezweho, byose turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mbere yuko ibyo byinshi bigiye bitandukanye tubyinjiramo, nyemera nkubwire yuko kuri iki cyumweru tariki ya 28 z'ukwa 12 mu masaha ya mu gitondo mu karere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bice by'umujyi wa Uvira, rwose icyitwa imirwano ikomeye cyane yamaze kuba ica ibintu. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano iyo ari guturuka mu mirwano iri kubera, hari kuvuga ko hari kwifashishwa ubwato bw'intambara buzwi cyane nko ku izina rya Molambo buri gukoreshwa n'abarwanyi ba Wazalendo ku bufatanye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Amato rero bivugwa ko yagabye ibitero bitunguranye mu bice bikikije ikiyaga cya Tanganyika. Abaturage rero muri utwo duce tuhegereye hari kubera imirwano batangaje ko bumvikse urusaku rw'imbunda zewe ndetse n'izohereje mu masaha mu gitondo, bigatuma benshi bahunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bice babonagamo yuko bifite umutekano usesuye. Nubwo inzego zemewe zitaratanga itangazo rirambuye ku ngaruka z'iyo mirwano, biragaragara ko hari by'umwihariko imbunda zemereye ndetse nizoroheje. Nubwo inzego z'umutekano zemewe zitaratanga itangazo rirambuye ku ngaruka z'imirwano, biragaragara neza yuko nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kugaragaza uburemere kandi bw'ihungabana ry'umutekano mu karere n'ingaruka zikomeye ku mujyi wa Uvira. Abaturage n'abasivili rero bakomeje gusabwa kongera uruhare mu gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi bisabwa gukora iperereza kugira ngo hamenyekane
umubare w'abahitanwe n'imirwano n'ingaruka zayo ku baturage mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kuba bibi cyane muri ako gace. Imirwano rero yamaze kuba ica ibintu, nyamuneka ni imirwano yatangiye guhera mu masaha ya mu gitondo. Imirwano yatangiye guhera mu masaha mu gitondo, nyamuneka ikaba ari imirwano nyamuneka navuga ko ikomeje kuba ica ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano rero isaha ku isaha ishobora no kuza gukomeza gukara ku rwego rwo hejuru bitandukanye n'uko byari bimeze. Ni imirwano isaha ku isaha ishobora kuza gukara bitandukanye n'uko byari bimeze. Amakuru rero by'umwihariko aremeza ko ibi bitero birimo biraturuka n'ubundi ku gice cy'igihugu cy'u Burundi. Aya makuru aremeza ko ibitero bishobora kuza guturuka n'ubundi ku gice cy'igihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abivuga muri rusange. Andi makuru none kandi akagaragaza ko isaha ku isaha ivumbi rishobora kuza gutumuka mu bindi bice bigiye bitandukanye byano muri teritwari ya Walikale. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande, iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari yobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC
M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC/M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe, guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC/M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC/M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi
bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi mukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye societe civile mu nzego z'abapere n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa societe civile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'2024 muri teritwari
teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira ku murongo ibyananiranye ndetse ibintu by'imbogamizi zibangamira abaturage byose ikabikuraho, umwuka mubi ugahagarara, ADF bakayica intege ku buryo bukomeye cyane. Uyu ukaba ari umutwe rero ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubugande, bivugwa ko uteza umutekano muke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire rero, amakuru yacu n'ubundi nakagaruka. Yari Moses wanyu.